салом. имрӯз 21 феврал аст ва амро бо шумо назаре меандозем ба хабаргузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Нахуст сархати матолиби барнома. Куштор баъди намоз. мақомоти интизомӣ дар шаҳри Кӯлоб ду бародарро дар қатли як нафар гумонбар медонанд. наздикони муқаддас ба ишқи нокоми ӯ бовар надоранд ва мегӯянд бадрафтори устодони донишҷӯе ӯро то ба худкушӣ расонд. Девочка восточная, но она... او شرقی است و عشقبازی خاص او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمیگشت. در عکس حال نمیتواند اویله برپا کند. Какие мальчики. ва дар орзуи баҳори нав сокинони деҳоти марзии хатлон бо умед тариқи ҳаша роҳҳои рафтуомад бо узбекистонро обод мекунанд. ҳамаи мардум хурсанданд ки мисол раҳимо байни узбекистону тоҷикистон масъала рафт шуда шавад. онҳо хеле хурсанданд мардуми деҳа. дар шаҳри Кӯлоб ду бародар дар қатли як сокини 34-солаи ин минтақа муттаҳам мешаванд. шаби 19 феврал вақте Бахтиёр Раҷабов аз масҷиди маҳаллаи чармгарони поён берун шуд, бо корд ба ӯ ҳамла карданд. Раҷабов дар пайи 16 захми корд ба ҳалокат расид. мақомоти интизомӣ дар ин куштор хонандаи синфи даҳум Саид Умар ва бародараш Саид Азам Маҳмудови 22 соларо айбдор мекунанд. наздикони шахси қурбонӣ мегӯянд ангезаи ин куштор барояшон маълум нест. پدرم گذشتگیم پدرم سال 93 کشتگیم خیلی نچنگ نیست همیشه کشاری کلوب رجب و حلیم جان خیلی کدامش масъулони додситонии шаҳри Кӯлоб бародаронро боздошт намуда нисбаташон парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. имрӯз дар иҷлосияи маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон раиси нави палатаи ҳисоб қасам ёд кард. дар баробари ин вакилон дар маҷмӯъ ба 10 масъала ки марбут ба қонунҳо ва санадҳои мушаххас буд раъи мувофиқ доданд. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод ки дар ин иҷлосия ширкат дошт мегӯяд танҳо қонуни марбут ба маориф буд ки миёни вакилон баҳсҳоеро барпо кард. امروز در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان 10 قانون و سندهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتند که بجز قانون درباره معارف تاجیکستان دیگر از سندها بدون بحث دپوتات‌ها به تصویب رسیدند. در مورد قانون درباره معارف تاجیکستان که مسئله گذاشتن به نظام نو تحصیل از جمله به نظام 12 ساله تحصیل در سال 2020 که از طرف دپوتات‌ها به بحث تند و تیز روبرو شد، گفته شد که آیا تاجیکستان امروز موافق این قانونی که حالا به تغییر علاوه ها نیاز دارد آماده هست که به این نظام نو وارد شود. وزیر معارف تاجیکستان نورالدین سیدزاد در رابطه به این اظهار داشت که هنوز تاجیکستان آماده نیست، زیرا مسئله تعمیر و ترمیم مکتب ها، مسئله مبلغ همچنان از مشکلاتی هست که حتی به قبل او در سال 2030 امکان دارد که تاجیکستان به این نظام نوی تعلیم گذارد و مسئله خود مکتب هایی که باید با نظام نو درست کرده شود نیز از سوال های دیگر بود که وزیر معارف گفت بیش از 3000 مکتب میانه که حالا در تاجیکستان وجود دارد همگی 1700 مکتب آن تعمیر شده است و به نظام نو آماده است، ولی درباره اون مکتب های دیگر هنوز گفت امکان مالی جای ندارد. همچنین در حاشیه این اجلاسیه در رابطه به مسئله اون بحث دیگری که در صحیفه های اینترنتی در رابطه با دانش زبان روسی وزیر معارف جای داشته بود و از هر جانب بررسی و نظرها انجامیده بود، امروز وزیر معارف با این مسئله پاسخ داد و گفت که این یک عملی سازمان داده شده بود که به خاطر ریختن آبروی اعضای حکومت و در نهایت خود حکومت تاجیکستان است که چنین عملها مخصوص انجام داده میشن و او از مقامات انتظامی تاجیکستان خواهش نمود که به این مسئله مشغول شوند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. ده‌ها ساکن دهه در ناحیه رشت این شب و روز سرتشویشند. آنها در تردد خریداری تجهیزات برقی و اسباب‌های دیگری معیشی هستند. اکنون با کشیدن 5 کیلومتر ناقل‌های گوناگون حجم با گذشت سال‌های زیاد آنها امکان پیدا کردند که در منزل‌هایشان تلویزیون تماشا کنند. اما دهه پینگان از یگانه روستایی نیست که در این روزها با نیروی برق تامین شد. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. همون دوره اومدگی ما یک تخمین 25 سال شد و 24 سال شد. این ساکن 70 ساله غرم از 3/1 حصه عمر خود را در بی‌برقی گذرانده است. با سبب دوری از مرکز 2 مرتبه در این دهه نیروگاه خرد خودساخت بنیاد شد، ولی سیل آن را برد. بی‌برقی زندگی به این هم مشکلی ساکنان را دوچند کرد.
деҳаи пингон ки дар масофаи 40 километр дур аз маркази рашт ҷойгир аст, бо кӯмаки молии созмони амнияти ҳамкорӣ дар аврупо ва ҳукумати Норвегия бо маблағи 230 000 сомонӣ ин деҳа ба хати доимии ҷумҳурӣ пайваст шуд. Пингон яке аз деҳаҳои дурдасте буд ки мардум аз бебарқӣ танқисӣ мекашиданд. ғайр аз ин дар ин деҳа як вақт нерӯгоҳи хурд сохта шуд ки об онро бурд. пули деҳа ҳам бо сабабҳои сели зиёд тахриб шуда буд. барои ҳамин мо бо шариконамон тасмим гирифтем лоиҳаро каме тағйир дода ба ҷои сохтани нерӯгоҳи обии хурд ин деҳаро ба хати ягонаи барқ пайваст намоем. деҳаи парвоғ яке аз дигар деҳаҳое аст ки бо сабаби дурӣ аз маркази ноҳия мушкили бебарқӣ дошт. ин нерӯгоҳи 60 киловатта бо маблағи $60,000 дубора аз навсозӣ шудааст ки ҳангоми садама ё хомӯш шудани барқ деҳаро бо рӯшноӣ таъмин мекунад. то ба ҳамин рӯз ин ҳафта 3-4 зимистон шуд 88 оила мо аз барқ таъмин карда истодем ки на кам аз 5 лампочка истифода мебаранд. таҷҳизотҳои барқира аз 1 киловатт 1.5 киловатт зиёдша мо иҷозат наметиҳем. аз рӯи омори барқи тоҷик ҳоло дар Тоҷикистон бештар аз 700 чунин деҳаҳое аст ки то ба ҳол барқ ба он ҷо нарасидааст. вале масъулони барқи тоҷик мегӯянд ниҳоди онҳо вазифадор нест кашидани хати барқро то деҳа таъмин кунад. тоҷикистон ба гуфтаи коршиносон минтақаи мусоиди истеҳсоли энергияи обӣ аст ва дар деҳаҳои дурдасти бебарқ дар рудхонаҳо нерӯгоҳи хурди барқӣ сохта мешавад. барои сохтани чунин манбаи энергия маблағи зиёд сарф мешавад, маблағе ки доим намерасад. шодмон ятим, искандари фирӯз, рашт, озодӣ. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. дар Украина то ба ҳол ҷасади духтари 18-солаи туркманро ки худро ба дарё партофта буд пайдо накарда. дуситони Киев аз рӯи далеле ба худкушӣ расонидаанд парвандаи ҷиноӣ боз намудааст. дар ин қазия раҳбарияти донишгоҳи миллии тиббӣ муттаҳам мешаванд. агар гуноҳи кормандони донишгоҳ тасдиқ гардад ба онҳо то 3 соли зиндон таҳдид мекунад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Мумин Аҳмадӣ. ҷаҳон наҷотбахш дар Киев ба ҷустуҷӯи ҷасади бенишоншудаи муқаддас Носиралиева донишҷӯи 18 сола аз Туркманистон идома медиҳанд. тибқи фарзияи пешакӣ ин ҷавондухтар бинобар мушкилоташ дар донишгоҳ худро аз болои пул ба дарё андохт. дар додситонӣ тасдиқ карданд ки муқаддас Носиралиева 30 январ баъди баромадан аз донишгоҳ ба метро савор шудааст ва инро камераҳои назоратӣ сабт карданд. баъди ин ӯ худро ба дарёи Днепр партофтааст. мо тамоми чуқуриҳоро аз назар гузаронидем, вале мутаассифона чизеро пайдо накардем. дирӯз дар наздикии ҷои фоҷиа аз дарё борхалтаи муқаддасро пайдо намуданд. хонаводаи ӯ бовар доранд ки духтарро дар донишгоҳ ки он ҷо дар факултаи дандонпизишкӣ таҳсил мекард ба худкушӣ расондаанд. муҳлати визаи муқаддас ба охир расида буд ва ӯ ғайриқонунӣ дар кишвар қарор дошт. аммо бо ин ҳама ин донишҷӯ дар дарсҳо ширкат карда имтиҳонҳояшро месупорид. моҷаро дар донишгоҳ дар пайи муроҷиати ин ҷавондухтар ба садорат оғоз шуд ки мехост барои тамдиди визаи донишҷӯиаш зери санади зарурӣ имзо гузоранд. ӯ аз утоқ бо чашмони гиряолуд ва бо варақи аризаи порашуда берун омад. муовини декан ҳатто аризаро нахонда гуфтааст ки чизеро имзо нахоҳад кард. пайвандони муқаддас аз Туркманистон ба Киев омаданд, вале намехоҳанд бо рӯзноманигорон мулоқот кунанд. муовини декани донишгоҳ Татьяна Тимохина низ аз суҳбат дар ин мавзӯъ худдорӣ намуд. рӯзи душанбе Тимохинаро аз вазифа барканор карданд. дар донишгоҳ гуфтанд ки ба тафтиши дохилӣ оғоз намуданд. бо ин донишҷӯ охири он бор 30 январ суҳбат карданд. баъд аз зуҳр ӯ ба деканат муроҷиат кард ва муовини декан барояш гуфт ки ӯро на барои таҳсилу наспоридани пули хондан, балки ба хотири нақси муқаррароти буду бош аз донишгоҳ ихроҷ карданд. вакили мудофаи Носиралиевҳо мегӯяд волидайн дар бораи мушкилоти визаи муқаддас хабар доштанд.
آنها با او حتی توصیه دادند که برای مدت به ترکمنستان برگردد و دوباره ویزا گرفته تحصیلش را ادامه دهد. در دادستانی کیف نقش دانشگاه در خودکشی مقدس را تفتیش دارند. تاکنون 5 کارمند دانشگاه بازپرسی شدند. در چارچوب تفتیش توسودی همچنین نزدیکان و دوستان مقدس نیز بازپرسی میشوند تا اینکه درباره او و حیات شخصیش معلومات بیشتر به دست آید. ما وجود مشکلات شخصی او را نیز صرف نظر نمی‌کنیم. ولی پیوندان مقدس فرضیت درباره عشق ناکام را رد می‌کنند. یگان قصه عشقی نبود. جوان دختر برای تحصیل آمد. او شرقی است و عشقبازی خاصی او نیست. طور آمده بود باید همین گونه برمیگشت. در عکس حال نمیتواند عائله برپا کند. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به توجیکستان. ساکنان دهاتی مرزی ولایت ختلان راههای رفت و آمد با ازبکستان را آباد میکنند. انتظار میرود که با زودترین فرصت حرکت قطار در مسیر اموزنگ ختلان راه اندازی شود و مسافربرهای سمت توجیکستان و ازبکستان به کار شروع کنند. مردم جنوب توجیکستان نیز باور دارند که با اثر گرفته شدن روای آزاد میان دو کشور زندگی و تجارت آنها به مراتب آسان میگردد. تایری سفر را میشنوه. به این ایستگاه تقریباً 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نآمده است. ایستگاه خوشادی در ناحیه شهر توست. حالا ایستگاه را برای پیشواز قطار دیر انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. کارگران هم از آمدن خبرنگار خوشحالند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه‌های راه آهن اموزنگ ختلان است. یکی از شاهرگ‌های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان که بیشتر از 3 میلیون اهالی دارد. سال 2010 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و ختلان از راه ارزان و آسانی تامین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و بندی خش و تباری ساکنان ازبک تباری ختلان هم تقریبا کند. ما این طرف قطع رفتن نمیتونستیم. فقط وقتی همین دوشنبه چه ریگر همین قطع میرفتیم. دینا قطع عذاب بود. رفتن آمدن بیاد قیم بود. نمیتونستم وقتی رفتن آمدن خبر گرفتن خشتوارا اونا توی تماشا رفتن اونا آمدن نمیتونست. ازبکستان نمیموند رفتن آمدن. خالده موات و شهروند ازبکستان یکی از آنها است که در شهر توس ازدواج کرده است. یاد می‌آورد که برای دیدار مادر پیرش چقدر در راه عذاب می‌کشید. از سال 1992 در اینجا زندگی می‌کنم. خویش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب می‌کشیدم. با قریبی رفته آمدم. راه‌ها خوب شدند، معامله‌ها خوبند از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد میکنم. خویش و تبار دارم. خدا خواهد راه گشاده شود به دیدارشان میرسم. خرسند میشوند. این همان راه اموزنگ ختلان است که قطارهای بارکش برای تعمیر و تجدید بعضی از قسمت‌های آن محصولات ساختمانی میکشند. مقامات تاجیکستان میگویند باز شدن راه بر رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق هممرز ازبکستان مساعدت میکند. من اگر گویم که 100% ما موافقه رسیدیم و سروشنامه رو پرهگذاری کردیم. این به فایده هر دو کشور است برادر. باز کردن راه اموزنگ ختلان یکی از علامت‌های دیگری گرمتر شدن رابطه‌های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیوف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ ختلان هم ظاهراً با سفر او به تاجیکستان در ماه مارس شروع می شود. ضمناً مردم توجیکستان و ازبکستان تا زمان فروپوشی اتحادیه شوروی پهلوی یکدیگر کار و زندگی میکردند و عائله‌های مشترک بنیاد مینمودند. حالا در هر دو دولت خانواده‌هایی که ریشه‌شان از هر دو طرف مرز آب میخورد خیلی زیادند. با امید پاینده بودن دوستی میان همسایه کشورها برنامه امروز را انجام میدهیم. فردا شما را در همین وقت منتظریم و تا برنامه فردا خدا نگهبان هر یک شما باشد.